अने मसेकुरन योजना के प्लानिंग सेक्शन का दें मी एमा मिहारो मी प्लान कुरुमुगे अने मी हरफत्तोगे तेरेंग अने फुरतम हरफंग ए तैयारो ए सेशन अगे नलगन कोरिया ताना अने मी सेशन नकी असलो मादमान फिश के नलगन मंगे कोरिया गेंदाण अने प्लान एकुलवालो मगे अमली मसेक्कते कोरिया गेंदाण गोतुगे अने सेशन तके दें अने एहमी म एगे अने हम फुरतम हारफते गोतुगे मी इन्ननी तैयारवो ए प्लान एकुलवालो म तैयारवो एम ए फुरतम स्टेप एग अने तैयारवां कुरंजेनी कोंकं कंतकेक्कं अलगन मी सेशन गालियालवालाना दें अने मी प्लान एकुलवालो मगे मी इन्ननी मैगंड गोते गहा स्टेपें एगे तेरेगा मी इन्ननी तैयारवोमा देवन स्टेप गोतुगे एनालिसिस हेदुमा ए मी हाल देनगतुमा दें ए हालत ರಂಗಳು ಕುರಂ ಹುರಿ ಕಂತತ್ತಂ ए ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗೊತ್ತುಗ ಕಂಡೆಯಳಂ ದೆನ್ ए ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ತ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣೆ ಹರಕಾಯತ ಕಂಡೆಯಳಂ ए ಹತರವಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತುಗ ದೆನ್ ಫಸನ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಮಿನನಿ ಹರಕಾಯತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಹರಕಾಯತ ಕಿನೆಕಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕುರಾಣಿ ದೆನ್ ಮಿನ ನಿಮೆ ಫಹು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂ ಅಪ್ರೂವ್ ಕುರಂ ಎಮ ಮಿ ಸೆಷನ್ ಗ ದೆನ್ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹರ್ಫೆತಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಣೆ ಮಿ ಅಣೆ ಸೆಷನ್ ತಕೆ ಕುರಿಯ ದಾಣೆ मादमागे एम मिहार मी अलियालवालानी हमेकनी मी फुरतम अने स्टेप 8 तैयारवम प्लान एकुलवालम तैयारम कोंकों अंततककं कुराणी देंगे एम फुरतम अने मसकते गोतुग मीननी असु काउंसिल तक अने काउंसिलम फुरतम बद्दलुंत बेवं ए काउंसिलर उन्ना काउंसिल के इदारी स्टाफ उन अने टेक्निकल स्टाफ मेदुग मी बाव अने मी मसकत रावालम बद्दलुंत के बावंग एबेजे ए अने मी कुरी हरतोगे तजरिबा अने हिस्सा कोल्लंगे बजेहे अने एक तेरेगा अने मी कुरी के प्लानिंग साइकिल के मसके दिए की हिनेकमा अने प्लान एकुलवाली की हिनेकमा ए प्लान तंफिस कुरेफावणी की हा मेंबर एकमा देम प्लान अने प्लान तैयार कुरुमुगवेस आदि अने तंफिस कुरुमुगवेस अने मी दिमावी गोंजे हुंतका एगन हासिल फिलावळतका ए मी कंततक ए वार मुहिम कंततक वाणे मी दें कुरियन वे फसहारा प्लान आने रावाला आयो एम एम फुरतमेस मी कुरंजेनी मी मालूमात तगे मच्च बिनावे काउंसिल तेरेगा बदलुंतक बेवं आदि मी बदलुंतक तेरेगा कुरियन वे तरगी प्लान रेमग अमल कुरं बि गोतुगे सियासत पे सेव कंडाळंचे दें अने तैयारम कुरानी कोंकों कंततगे तेरेगा हम आलियालवालाणं एमे फुरतमे से बचे है तरगी प्लान एकुलवालो मासक तावलेंगे एकुलवालो दे मिहारो अने मीनी काउंसिलर मगामा हवाला ता तिन्मस्तु तेरेगा अने मी फसहारुगे तरगी प्लान अने मी रयतुंग ना मशवरा को रयतुंगे बदल वमायकीगा अने एकुलवाला हुशाला එහෙම්වීම අනේ එබ අනේ මේ මසකතු තාවලෙන් එබ එකුලවාලන් ජෙහෙ මසකේ කුරිය දාණි කිහිනෙක්ක දෙන් ඒගේ ඉතුරුන් අනේ ප්ලෑනින් කොමිටියෙන් උපද්දම් අනේ ප්ලෑනින් කොමිටිගේ හිංගානේ ගොතුගේ උසූල් කණ්ඩාලා පාස් කරන් එබ ජෙහෙ දෙන් අනේ ප්ලෑනින් කොමිටිගේ මසක බේනම්බා හොරිහා ලියකියුන්තක තයාර කරන් එබ ජෙහෙ තයාරොම්ගේ මර්හලාග दें प्लानिंग कमिटी एकुलवालो मी हम एम्मे मैगडो फुरतम तैयारमगे एम्मे फुरतम कुरंजे मसके मी प्लानिंग कमिटी एकुलवालो ए मी अने तरगी प्लान की गानूनुगे स्कंडल आगोतुं हणमरयितुंगे मशवरा एकीगा एकुलवालन जे प्लान आदि प्लान की हमें कणी काउंसिल के प्लान नो मुळिरा फस कुरियंग फसार तेरेगा बट्टम वेगेन दाणी की हिनेकं एवरोगे मसक्कते कुरार ए हमें कणी දෙතිමි එකක දෙතිමික කුරවෙන මසක්කතෙන්නු එහෙම් වීම එබජෙහෙ ප්ලෑනින් කොමිටියෙන් එකුලවාලා එහෙම ප්ලෑනින් කොමිටියෙන් එකුලවාලා මසක්කේ කුරිය අනේ රේවු දෙන් අනේ ප්ලෑනින් කොමිටියක ඕනි ගඬ බලාලායරු අනේ එක් හොම්මේ අනේ එකි කවුන්සිල් තන් හම තෆාතුවානේ අනේ අශුග ආබාදී වෙස් තෆාතුවානේ
council tabbes tafatu rattabbes tafatu wane ehem bima councilum beenum gotaka farma korevidane planning committee ge oni gandu ane den ega ane bodu ashebejjiyama misalaka ane mi committee ekulawala vidane degot ane mi debayka bahalage mes ei ane mi siyasat ane kandalan ane mi lafade committee ebes hedidane adi fandi masse kuran ane working level ka masse kurane working level ane mi group ebes ufedidane den kudirathoga ekkollagen ek committee ek gotugas masse kore vidane den ane sub committee tabbes ufedidane ehembima ane council takum mige ane decide kurani kinekkan council takum mi ane planning committee ekolawalani kinekkan eonikonde onnani den ane ekamaku ekolawala ero balalan ebajehe ekkala ega representation huri ane mi emme rangalatto ei imsakan anhem firihem bes ega en hame ekkala baever kurun ekka samalwanjehe den ane planning committee egge himanane farata denagatu planning committee eki hame kani council ge muwazzafun nuni councilorun midugo onna avaravure tankole fulakon hama planning committee ge ane mi composition ekulawale vidane ege terega bejehe den ane mi taragi plan ekulawa gulum hori faratake dene ganna te magandu gotegga mene first farat ane mi group kolla fiyama mi beleni e first faratake e misaka rashuge rai tunna rashu femberge harkat riwa jamiyataka muassasataka adi atolu city femberge harkat riwa jamiyataka adi ma sarkarge wazarataka muassasataka den rashuge vfr verinna excel harkatoge ule farataka darume mase kora farat vide magandu gotegga ane plan gulum hori farataki den ane mi committee ane ekulawala iru ane mi himanam ane mi samalwanje he kannege bay kahala ane farattakum ane committee ga ane represent kurun ei emme rangalu gotuga mi masekke pattam vegendane adi mi tamfis kuruma bes faseha vegendane gotavanyama hama e faratta committee ga ane mi include kuru den ane planning committee kala planning committee ufaddagen planning committee hasil kurawene kantattaka balafiyama mi unnani ane taragi plan ane kuruma beenuwa mayagandu kantattaka liyekiyunta muraja kuregendane den council un tayyar ko fe taragi plan ga masek kuriyadane gota tawala gota masekare avam fasehawane taragi plan masekken hingane ane taragi plan ga masakkatan hingane haradu andazako ane fasa hodene ane hodumge masekke bes kuriye gende vene den taragi plan ge masekke kuriye gendiuma beenum wa hunnaru denegene ane training beenum wa nama e farayatakan e training ta for ko dinumge sama ane committee masekke kore vene den masakka tawal ge himene kantatta member meduge bahala eren e ane mi bahalum faseha gendane masakkata ane mi rawa masakkata kuriye genda den ega iturun ehen ane mi ehem faratta committee ge himenanyamo e misalakan NGOs note hin consultant ges ane mi bavarivun hodanyamo e farata ayama kurave hawal kurave masekke ane mi hinga no higa webes ane mi balane planning committee den hama adi mige iturun ane mi misa ane tayyarum ge ane kuranje kantattaga tega balalan aspuratama mi masakataki ane wara bævaru mihunge mashwarage matin ekulawala plan එක wati ebajehe ane stakeholder analysis en hadan ehema tayyarumuge marhalaga mimasakke kureve ane kurevum war rangalwane e stakeholder unnaki ko bakan kom baikaka mashwara kuranjeheni ane kihinekka mashwara kurani adi stakeholder un denagane stakeholder un baddalum bawane schedule tayyarko e baddalun tab ane rawa e baddalun ane bewumuge intizam hamajassamaane ama tayyarumuge marhalaga den ane stakeholder unge iturun adi hama manfali be hama emme ha faratan hama bæveri kurun waram muhim me farate bes hama denagannawa den ane mige iturun hama mi planning marhalaga beenumwa huriha ane liyekiyunta nuni ane mi bay masakkata ki bay marhalata planning eki phase anna iru ek step tan anna iru wara bævaru ane tools taka template taka beenum kurane bay kala mawlumat hodam ane mi et tool no beenum kurane ki nuni et template bes no beenum kurane ki ehemwima e beenum wa template taka tool taka hama tayyar kuramane mi marhalaga den ane mi
adi honnane hama warabbar miharu ane mi statistics session aves kuriye gengo sihembima miharu inglawane kannege mihare dibeni konkahala ane tafas hisab mawlumat takikan adi ekam ege iturun rashu level ga huredane hama mi komme daira ekom ves ane mi naganji he baykahala mawlumat ehem vejjama e bajehe e mawlumat nagan kon ane mi kardastake tayar koran e suwal kardas vies adi ehem kahala gotakun ek ane mi ek kuran vies e maseke ves kuran jehe tayarumuge marhala ge terega den ege iturun ane ebajehe ane mi bay kahala mawlumata ki sida field goskin hama data collect kuran jehe ane mi marhala ves annane ehem wima ebajehe ane mawlumat ek kuran ves sama ebbarlon hodam ves ehem farattawge ves ane huriha kame council kan nukure vidan ehem bejjamu council on board kuran jeheni kom bayekkan kon kahala masekkatawa kon ane kom faratakekkan emme fasehawani mimasekken emi honla wakuru ehem wima ebajehe ekahala baddalunta baba emi homves on board kuran misalakan ane mi bay data collection ga beenon kure vidan school tawge scout homves ehem bejjam school taka mashwara ko ane mi school tan on board kuran ebajehe taragige ane mi tayyarumuge marhalaga den ane plan ekula maseka ane taaraf kuruman eki farataka baddal kurum den ane kurimves ekala ane mi unalihen ane mi taraggi plan ki ane mi participatory planning process ekka kuriye genda harakate vima ane mi eki farataka rashuge eki farataka ebajehe baddal ko ane mawlumat ane hissa ko mawlumat efaraton hoda mi maseke kora ehemima ane mi baddalwuntake baavanga biche den e baddalwunta ane mi kad ane dawot devidana farata den alwon menna mi haru den mi faha kolleve got mi giturum vesadi huredane ega terega misala karashga committee tan horechiyamu e befuna baddal kurum ane mi information den adi information hodam ves den rashuge club jamiyataka eki ane kuliwarata kulumuge baariwa anhenon adi firihenon den rashuge viafaritaka eheni hem masekura farata ane masekura muwazzafun rashuge diriule anhenun rashuge kamushim wa farata rashuge diriule duwasimihun rashuge diriule zuwanun rashuge diriule nukuladan tirkan hunnamihun sports counselorun youth associate community social support group adi minum ves faratan himinenyamu hama e farataka baddalum ane bebun mikantan organize kurani kihinekka ಈ ಮರಹಲ್ಲಾಗ ಫಹಾ ಕುರಂಜಿ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಮೌಲು ಅಣೆ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದನ ಗೊತ್ತೆ ಮೌಲು ಮದ್ದಿ ಮಶ್ವರಾ ಕುರು ಅಣೆ ಮೀಗ ಮಿ ಹಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಾಲಣಿ ಮಿ ಫರಾತ ದೇನೆಗಣ ಮಿ ಫರಾತ ಕಾ ಬದ್ದಲ್ಕೋ ಮಿ ಫರಾತ ಕಂಗೆ ಬಚೆ ಹೇ ಮಿ ಅಣೆ ಮಿ ಮಸಕತುಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ತೆ ಮಸಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಕಿಹಿನೆಕ್ಕ ದೆನ್ ವರ ಬಡು ಅಣೆ ಮಿ ಹಮ ಹುರಿಹಾ faharege sammi highlight korami ekkamaki taragi plan hedumuge emme furatama marhalaen beshigen hurihama ane face se bache rayitunge bavarivon hoda mi ganuni vis simma e counselorunge macha den counselorun eba ane kashwar kuranji he mikan kure to ves den ane mi fast kurani ves rayitunge mashwarage matin plan ehemvima ane mi furatama emme first furatama marhalaen feshkin ebajehe rayitunna ane baddalko rayitunna mawlumat di rayitun bavari kurane gottan hoda den ega terega hama ane mi information session take emme furatama puram miule kanta rayitunna angaden rayitunna eko baddalwuntake baavan ebajehe den kuriyan hori steps tahage giyadane rayitun gowagen e ane mi problem mi analysis hadani kihinekan ekan ko mi galwon hamali alwalani mi tayyarumuge marhalaga rayitunna mi planning ane mi plan ekulawalamuge masake kuriya gendani ki ha muddatakan kihinekkan community bavari kuran ane rawa for oti kon kotakakan consultations ta gendani ane kon time takekkan gendani mi huriha kamen ebajehe rayitunna hissa kuram den rayitunna mikantan hissa kuraru hama ege terega hama miharu rashuge halatu ves bayan kodden ebajehe adi ege iturum ane taraggige ane mi kurimugo button kurumuge ane councilon adi national level ge skengule siyasat ves ane mi rayitunna hama kodden ebajehe
den ane mi anen hem danafiya mi hama information session take ragituna kiga kuriyek genda den ane mi haru den emme bodu ane concern naka ane counselor nge swani mi halatuga kihinen heyye mi masekke kuriyek genda ane den ane mi ane ganuni gotun kandeli feva muddete wima adini hama e muddete terega ane mi plan tan hama hushalan ehemwima ega adi nen ituru gote den mi marhalaga wara undaguwane mi consultations ta gendan ekamako ane bike kahala hama e kureven huri gotaka kebaje he kannege masekkete kuriyek genda den ega terega den alwan komisarka fa kolan ane mi rayetuna mawluma dinmuga rayetun baveri kurmuga ane mi e kurevene goetta ega terega mi public consultation e hama physical consultation den egota anekati baddalwunta baawairu algon menna kurevidane kamaki komisarka groups taka bahalagen tankole madu mihon ane mi gina nuwane gotan e miharuge guideline taka egota mi amal kureve kahala gotaka baddalwunta beevum den bike khala baddalwuntan hiwani beevidane hen hama beeruga ves ane mi wakin ekala me bandu phone tane ganun ghala gotaka de miharu mi beenun kurani online consultation wara bodan mi tamrin program ke sargon me makuring ha wara bodan amali masakata ekiga council taka ane for pod de training ekam kumi faharu halata golige mi gendani homa online ko den online ko hembima hama ane consultations ta gendevene ekam ko mi gembes ane online ko gendanya bay faharu bay mi hon egen ane mi baki kolleve ehembe jam balamwane emi hunna kihinekkan emi hun on board kureveni den mi mawlumat rayitunna hissa kuruman hama kurevidane kamen ei ane council gel ane mi notice board ane mi hama wakin proposal tayyar konuni leaflet kahala mawlumat ane tayyar kon hama ane mi ane rashuge huriha rayitunnan e for koddene kahala gotakan emasekke kuru hama ge bes e leaflet none mi honge bes hama hiyalen utiyamo e misal ka gula lafa hiyalo devene kahala gote bes e komes gotakan hama beenum ba mawlumat rayitunge faraton hodo den ege ituran adi teleconference kahala ane conference tabbes bevidane tv radio ge zariya bes ane mi kaane rayitunna ane mawlumat hissa korevidan de mi marhala gama wara bodan rayetunnange bay ingenje he kom mudda kihinekkan ane mi masakke kuriyek gendani e den wara kurugotega algonge ane presentation ane mi suwaltaken horiyam fulwalana suwalta